ngivamisile ukuthi ngifananise umuntu lokholwayo nalamakhosi aka-Israyeli. Inkosi yami inkosise. uNkulunkulu uma awakhetha akusathandi ngelomndeni kakhulu lapho indaba yamakhosi ka-Israyeli ngokumlando usho kahle ukuthi kwakungekho endluteni yaNkulunkulu ukuthi Israyeli abuswe makhosi. Inkosi yami inkosise. Kwakungekho endluteni yaNkulunkulu ukuthi isizwe saka-Israyeli sibuswe makhosi. Yena befuna ukuba inkosi ka-Israyeli. Kangabe uthi ngaDavide umuntu wenhliziyo yakhe ngoba abebusa ngendlela yaNkulunkulu. He was a representative of God as a king. Inkosi yami inkosise. Abemele uNkulunkulu. Inkosi yami inkosise. Abengabusi ngendlela yakhe. Abebusa ngendlela yaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu wakusenhlizweni yakhe uthi alwabe abuse ka-Israyeli. Inkosi yami inkosise. Kanti ngamele ukuthi vele ufisile namuhla uthi alwabe empilweni yakho abuse le yakho impilo. Inkosi yami inkosise. ngeMother's Day uNkulunkulu ufuna lokho uthi abuse empilweni yakho. Inkosi yami inkosise. Kunesinto nje ngithanda ukusisho la sekuthi bazalwane kuko konke utawugcina uNkulunkulu. Inkosi yami inkosise. Lapho yakho utawugcina uNkulunkulu no matter what. Utawugcina uNkulunkulu. Utawugcina uNkulunkulu. Sebona Sunday school utawugcina uNkulunkulu. Lampilweni yethu utawugcina uNkulunkulu noma ngabe kunjani. Yathanda noma kathanzi Sathane nemadimoni akhe kepha utawugcina uNkulunkulu. Inkosi yami inkosise. Lana ke sitshela ngale nkosi yaka-Israyeli. Sitshela ngale nkosi ebeyibusa isizwe sakaJuda. Umlando uyasho ukuthi umbuso kaIsrayeli wagcina so divided. Sekune lakaJuda lebe kwi-Southern Kingdom. Sekune lebekuthiwa laka-Israyeli bekuyi-Northern Kingdom. Inkosi yami inkosise. Udivide elani-ke umbuso ka-Israyeli kungenxa yokuthi basukile etimisweni kaNkulunkulu. Inkosi yami inkosise. Kuba so unstable empilweni. I-instability empilweni. Kunyakatela empilweni. Kulapho uNkulunkulu asukile. Inkosi yami inkosise. Wasuka uNkulunkulu tinto atimi kahle. Inkosi yami inkosise. Khumbula kahle nje ngisesikolweni ngiyangena kulenye bookshop, i-Christian bookshop. Uyadibona lezi ncwadi laphana tigcwele lifuni. Ngikhuluma ke nalomunye lobe-athithayisa incwadi. Sathi kahle ukuthi i-Bible Society ungabuka amabhayibheli siyathi ukuthi okay i-center yeBhayibheli base eCape Town lapho khona kukhicithwa iBhayibheli khona. Imagine ekhathi edolobheni tinfuli ku-Christian literature. You can imagine edolobheni lelibukekako bantu bayathorisha baye eCape Town. Ngejana ukhanza laphana kule Christian bookshop. Tincwadi lemakholwa letivela kukholwa tigcwele tinfuli. Ngiyabuta ke kulo abekathi alaphana ukuthi hawu kanjani nje. Khuluma kahle lo make uthi samsusa uNkulunkulu edolobheni lethu. Samsusa uNkulunkulu edolobheni lethu. Kusuka kwaNkulunkulu. Uma nje uya eSouth Africa betikhona tonke letikolo. Uyakusenza futhi usaya nje etindzaweni. Uhamba nje edolobheni uyabona ukuthi lo muntu lo is just a walking devil worshipper. Angisho nyalo. Ngisho leya waye umbona lo muntu lona ukuthi
hayi ulayishile. Angisike khona eSouth Africa ngicabanga sonke siyali bazalwane tonke tinkolo tivumelekile ukuthi tithende whatever inkosi yami ikusise. Kepha lokho akukho enhlizweni yaNkulunkulu. Lapho simsusile uNkulunkulu enzaweni yakhe tinto ngeke zihambele kahle. Sevale abantu labasha. Amen. Once you make God last in your life, ngeke kuhambele kahle. Amen. Kuthe shona kunye lokho kuhambela kahle. Once you make God in last resort in your life, good lokho kuhambela kahle. God must be a priority. Nkulunkulu ufuna kubusa, he is king. Ufuna kubusa le yakho impilo. Ukudalile umfanekiso wakhe. Inkosi yami ibusise. Amen. Once you make God last, kude lento kuhambela kahle. Siyamsinga uNkulunkulu. Amen. Siyamsinga yena. Inkosi yami ibusise. Lena siniketele lenkosi yakaJuda loku-Ahazi. Ngile ngingakusho akabusanga ngendlela lebe uNkulunkulu abekangijabulela inkosi yami ibusise. Amen. Sebekiwe kule live lakangwane, sobekiwe kule family lokuyo. Ubheke ukuthi ubuse inkosi yami ibusise. Amen. Ubuse kwabo bonke inkosi yami ibusise. Sebekiwe kuleso sikolo lokufundza kuso. Ubheke ukuthi ube inkosi ubuse. Ukule institution yokuyo uNkulunkulu uthembe wena ukuthi uyamela yena inkosi yami ibusise. Usebekiwe lo msebenzi lokuwo uNkulunkulu ethembe wena ukuthi uyamela lapho kune-corruption kangaka kulesikhathi esiphila kuso. Kepha wena uyawuma umele uNkulunkulu inkosi yami ibusise. Nge-Mother's Day sidalelwe thina ukuthi sigcine uNkulunkulu empilweni yethu. Sidalelwe ukuthi sigcine uNkulunkulu ekhambeni kwethu. Naye le nkosi Ahazi uyayiva lolu sidungo le-threat leqhamuka enkosini yaka-Aram nasenkosini yaka-Israyeli. You could imagine kule simo lesi bantwana baka-Israyeli sebakhala uzumo against each other. Once God asukile ebantwini uthi umfundisi lo munye impilo lethu enkulunkulu ingumsangano. Ungaku-imagine labantu labo sisinakude, kepha ngoba uNkulunkulu akasekho sebakha i-alliance noma budlelwane luzumo against each other. Inkosi yami ibusise. Lana Ahazi bafuna ukuthi naye angene uma ulenza nje kancane baze bakhele uzumo inkosi yaka-Israyeli nenkosi yaka-Aram. Ngulokuthi Ahazi walile kuthi ajoyine abe nebudlelwane lapho babuka inkosi yase-Asiriya. I-Asiriya bekubonakala ngazi ukuthi seyifuna kuthatha charge noma ibe in charge ibuse baba kube nguyona lebusa tonke live ngaleso sikhathi. Labo bakhetha ukuthi Israyeli noma Israyeli kanye nenkosi yaka-Aram ngenxa yokuthi Ahazi alile ujoyina kulolu zumo against i-Assyria. Sebahlasela yena ke Ahazi
inkosi yami ibusise. Letimbili setakha sivumelwano uthi asidilishe umbuso wakaJuda ngoba wona walile kusijoyina kulobudlelwane lobo. Inkosi yami ibusise. Uma ufunza ke ngicabanga sisesifunzile bazalwane ngeke sibuyele emuva. Ngithanda nje lamavi uNkulunkulu uthumela umlayezo ngemprofethi Isaiah. Khuluma kahle Isaiah nganani kuzulu. Siyatshela ukuthi Ahazi wathi uma eva lawo magama ekuthi nani kuzulu naku yena uyahlaselwa ko different impilo tawumela kanaye. Libla uNkulunkulu lisho nje kahle la lithi Ahaz, he was so shaken. Ngicela sibuze lapho bazalwane ukuthi lolu zumo lwami kanjani.